Исәнмесез, саумысыз, хөрмәтле дуслар. Сөйли һәм күрсәтә TMTV телеканалындагы топ клип хит парады. Һәм сезне сәламлыйм мин, Ильяс Газизов. Әле кайчан гына атна башы иде, инде ахырда килеп җиткән. Алга таба сезне онытылмаслык ял көннәре көтә. Көтеп алынган көннәрне кызыклы итеп үткәрү чын мәгънәсендә җанны һәм тәнне ял иттерү. Һәркемнең дә үзе алдында бурычыдыр ул. Шул уңайдан бүгенге җырчы иптәшләрнең, ягъни топ клип резидентларының гадәттәге 2 көне, ягъни шимбә һәм якшәмбе көннәрен ничек үткәрүләре турында сөйләп китәрмен. Ә аңарчы без бу атнада иң аз тавыш җыган клипны билгеләп, аны хит парадтан затыйк. Караңгыдан сакла берү йөрәгеңне, мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Ә менә премьера клип сездән аеруча зур игътибар белән тавыш юллауны сорап кала. 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, клипның кодын язып, ә инде икенче усул tmtvonline.ru сайтына кереп, тулырак мәгълүмат шулай ук әлеге сайтта. Нәрсә булды сиңа, эй соң дөнья, малартыннан куга бар халык. Онытыла нигә яшьлек дуслар, онытыла кылган яхшылык. Алтыннарда байлык бит ул бары бер күнлек. Аш күзеңне күрсен инде матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Аш күзеңне күрсен инде матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Нәрсә булды сиңа, эй кешелек, байлык йөри бүген иңелек. Гомер үткәч барда бездән кала, маллар бит ул бары бер күнлек. Алтыннарда кала, көмешләрдә байлык бит ул бары бер күнлек. Аш күзеңне күрсен инде матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Маллар түгел изге эшләр калсын, исемеңне ташка язарлык. Күбрәк кыл ит изге гамәлләрне, сагны безне искә алырлык. Алтыннарда кала, көмешләрдә байлык бит
Sen izgülüm. Leysan Gimayev bilan Bulat Bayramovga yol elekkan ışıraqta, onlar onu tулысынча балаларына багыштыйлар. Кинотеатрларда мультфильм премьераларын маугып карыйлар алар. Хәтта кызлары узак вакытлар күргән мультфильмнарындагы җырларны да җырлап йөри икән. Әле кызлар дигәннән моннан берничә көн элек кенә Таңсылуларның туган көннәре булып узган. Ә инде туган көнгә иң яхшы бүләк ул җыр. Ә безнең ышракта клип. Әти әнисенеке. Gülünde üç şeşege var, tabiat şuna kunikken. Biz de bir tabiat balası, tabiat güleyirken. Bakıyanlar bular diye sıkmasın başkalarda. Min yaprak, sin şişek bulur, ibrelik başkalarda. Bakıyanlar bular diye sıkmasın başkalarda. Min yaprak, sin şişek bulur, ibrelik başkalarda. Şuna kübürkem bizde bir tanrılarından bu şirge indi girken. Var gelgenler bular diye sıkmasın başkalarda. Min yaprak, sin şişek bulur, ibrelik bahçalarda. Var gelgenler bular diye sıkmasın başkalarda. Min yaprak, sin şişek bulur, ibrelik bahçalarda. Her jırnında üskiye var, şermele tırmış kurken. Turmuşubuz kurken bulsun, parlap jırlık biz irken. Var gelgenler bular diye sıkmansın başkalarda. Bir yaprak, sin şişek bulur, ibrelik bahçalarda. Var gelgenler bular diye sıkmansın başkalarda. Bir yaprak, sin şişek bulur, ibrelik bahçalarda. Bir yaprak, sin şişek bulur, ibrelik bahçalarda. Bir yaprak, sin şişek bulur, ibrelik bahçalarda. Узган атнада премьера булып бер юлы 3 кыз кирде. Һәм алар сезгә бик тә таныш булырга тиешләр. Бу Тылсым триосы. Инде 1 еллык тарихы булган топ клип хит парадында аларның бер клиплары көрәшкән иде. Монысы чираттагысы. Кызларның исемнәре Олеся, Алсу һәм Эльвира. Өчесе бер төркемнән булсалар да, яллары төрлечә үтә икән аларның. Алсулары яшь әни, бала карый. Эльвира аниматор булып эшли икән. Шуңа күрә яллары да инде төрле бәйрәм чараларында үтә. Менә Олеся гаиләсе белән үткәрә ялларын. Менә шундый алар, Тылсым кызлары. Клиплары "Минем йөрәк таш түгел" дип атала. Менә клип коды 067.
min taş etme. Minem yürek taştan tugel. Minem yürek taştan. Minem yürek taştan tugel. Oynama. Yolgan hisler belen şuar. Utama. Minem yürek taştan tugel. Oynama. Yolgan hisler belen şuar. Utama. Top Clip hit parada әлі қызып қына кетті. Алға таба сізні юғары басқышлар һәм тағы да яхшырақ клиплар көтә. Бізден айырылмаңыз. Илназ Фазлыев ял көне гаилә белән авылга кайтабыз, шашлык пешерәбез һәм мунча керәбез ди. Шын авыл егете буларак Илназ мунчаның тәмен яхшы белә. Әллә ничә мәртәбә чабына һәм кыскасы ул кызуны ярата. Истелекне яратучы Илназ Фазлыевның «Без авыл яшьләре» клибы өчен 059 коды белән тавыш юлларга була. Zamanışa yeşerge, dostlarışa birleşik, doğan ildeşikeniga. İhlası tanıtırışı kaş, alıdığını işleri, var yakıtan selekli, biz ağır yeşleri. İhlası tanıtırışı kaş, alıdığını işleri, var yakıtan selekli, biz ağır yeşleri. Tamirlar avılıdan biz çıkan, şol jirden algan güç jirlerde şınıkan. İhlası tanıtır şıkaş alıdığını işleri, var yakıtan seletli biz ağıl yeşleri. İhlası tanıtır şıkaş alıdığını işleri, var yakıtan seletli biz ağıl yeşleri. Kuzgata tağlarını kubarıp, ehvalısını turmuşta bizden soň nur bulup. İhlası tanıtır şıkaş alıdığını işleri, var yakıtan seletli biz ağıl yeşleri. İhlası tanıtır şıkaş alıdığını işleri, var yakıtan seletli biz ağıl yeşleri. İhlası tanıtır şıkaş alıdığını işleri, var yakıtan seletli biz ağıl yeşleri. Var yakıtan seletli biz ağıl yeşleri, biz ağıl yeşleri. Rizda Shrafiyevaga yol kunlarigiz nishik uza degan so'rov bergan edim. Nendi yol? Yol endi ko'pdan ko'rganim yo'q. Gel tiz biz shavabız deydi. Qaysi bir kishilar simon 11 ga qadar yuqlab, turur-turmasgina televizor qabizib, irkalanib yotuv turunda men xiyollanamgina diyor. Rizda Shrafiyeva gel harakatda. Ham ol shinba ham yakshanba deb turmay,
ул һәр вакыт эшләргә әзер. Ömür şişmem aktı üsküyüne Sizmedim de ağıp ütkenen Niga şulay irteledin iken Nişletmiş itler ütmeden Yaşlığımının nazlı şişmesine Kabat kaytır iden eğlenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylene Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylene Nişavası şişmeyin de şulay Uz jayına ağa mımlanıp Tıyğılarım yaşlık mizgilinde Alsam ide şunday yuğalıp Yaşlığımının nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylene Appak duman sarıgan Yolun kurmi mağın işitten Kungelemde yana jırlar tuğa Mağınarda kilgen dişikten Yaşlığımının nazlı şişmesine Kabat kaytır iden eğlenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylenip Yaşlığımının nazlı şişmesine Kabat kaytır iden eğlenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylene Ağıp gider kebek beylene Kliplar yarışı Top Klip hit paradının kıl urtasına kelip життік. Birinci bişlikte kimler köter? Şular turunda kuluraq toxtalıyıq. Lirik kompozisiya başqaruшы Yürek Yaram klibinin hujası Ramil Halimjanov şimbe kuni irkinlab yolitib bulmayindi. Odatda birer bayramga jurlarga chaqiralardi. Amina yakshanbisin ul turlandirishga yarata. Birsinde Etiyanisi yanına avulga qunaqqa qayta. İkincisinde urmanga yaisa parkka bara. Yaisa indi uyunda xotini pishirgan tamli rizqlar bilan gina suylanib qina o'tiradi. Mana shunday ul aqlli ir ungan ati ham kimlarningdir yaratgan ali hamanda kichkina bo'lib sanalgan ullari.
yaktı ay Ona qarab jemeledi yıldızlar Onlar bizning tüsili eşkirsiz saf yüzlü Nur sibeler söyleşir Hisler yakın lakin yırak ara Yazmağan bitip birge bağıtırgan Ükke qarak ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yaran Ükke qarak ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yaran Sağışlanıp serleşe yıldız hem ay Jitmi kullar bik yırak oralar Barı tik vereme sünmesin tik suyu Bu sağışını suyu davalar Hisler yakın lakin yırak ara Yazmağan bitip birge bağıtırgan Ükke qarak ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yaran Ükke qarak ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yaran Sızlana yürek yaran Sızlana yürek yaran Jırşı hem автор boshqaruvchi Alfiya Süleymanova oiləsində şinbə ish kuni. Әміне якшәмбе тәм тымларга бай ял көне булып санала. Ул көнне Әлфия кухняда кайный. Токмачлы ашлар һәм камыр ризыклары пешерә. Балалары һәм тормыш иптәше бигрәк тә әниләре пешергән гүбәдияне яратып башлыйлар. Камыр ризыклары еш пешерелсә дә, Әлфия безнең гаиләдә барысының да фигуралары яхшы. Барыбыз да формада ди. Димәк, ризык пешерүдә аның һәр хуҗабикәгә генә хас, үзе генә белгән сыры бар. Әлбәттә инде ул безгә аны әйтмәячәк. Yo'qtar yerda, etti enni
diyet Eytirsin lataşa Kuzigіз Yoktar jirde Ettiyen nelerday Balası şin yanıp Kiyüşü Ulım kızım Rahmet Koytan diyet Üzülüp üzülüp bizni Kütüşü Eti enni yırtıp Moyak kebek Turmuş yolumuzni yaktırta Sağlık tilep Dua оқый Ulu yolga bizni uzata Şin yanıp Kiyüşü Ulım kızım Rahmet Koytan diyet Üzülüp üzülüp bizni Kütüşü Ettiyenni Ezgilerden bitsiz Canğa da vasihat Yürüşü Kütüp alıngan pedestal, kütüp alıngan birinci işlik. Менә нәрсә сезне кыска гына реклама чыгарылышыннан соң көтәчәк. Алга таба тагы да кызык. Лайтып Аллага тапшырып, без беренче эшлекне, ягъни пьедесталны да ачып җибәрик. Спортсмен Әсхәтләр гаиләсенең яллары ничек узганын беләсегез киләме? Тыңлагыз. Алар 2 көнне дә мунча ягалар. Шимбә әтияни көне, ягъни без хатын белән керәбез ди Әсхәт. Шунда ук ул тормыш иптәше Айгөл белән яңа җырларына репетиция ясый икән. Чөнки мунчасында аның караоке һәм хай-фай акустик урнаштырылган. Шулай ашап-ичеп җырлап мунчада шимбә көннәре узып китә. Ә менә якшәмбе исә балалар көне булып санала. Чөнки алар юыналар һәм мультфильмнар карыйлар икән. 2 яллары да дигәнче үтә дә китә. Ә инде киләсе ялларны алар гаиләсе белән зур түземсезлек белән көтеп калалар. Мунча керәгә. Sağınam seni yaratamın deyim Күңелкәем шексіз дүңгізләргә тиң Шиткә китә калсаң хәтеремдәсин Юксынудан сине нишлим икән мин Җаным тулы бушлык күңелсез көн Син булмасаң янда караңгы төн Төрле уйлар килә минем башыма Күрәселәр килә йөрәк шашына Ише сүзем кара күзем кирәк кайчы үземә Ә мин сүзсез яши алмыйм беләсең бит үзеңдә Ише сүзем кара күзем
geri kayşı üzüme Emin sensiz yaşay almayım Kişi yanıma Tungu olayım şanıma Siyam barımı seni Mehebbetim tinimle Kişi yanıma Tungu olayım şanıma Siyam seni Kişi yanıma Tungu olayım şanıma Siyam barımı seni Mehebbetim tinimle Kişi yanıma Tungu olayım şanıma Siyam Ali oh yeah oh 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 Ali oh yeah oh 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 hey oh Canım minem Dipte yürek Senin akirek Her sözünü yüreğimde yutamen Qaytırsın deyip men ümit etamen Kütkende untulup mezgil öterdir Yüreğim hamanda seni kütedir Canım bilesin adaşım karışma Gelip basan iydi benim karşıma Ötekinler sanıp anıp duram Senin bilen bulurga hayla kuram Göremdir süyü balkıy gözlerinde Körkemdir senin her bir sözlerinde Sağınsam uğralap apak dumanga Şakırsan çıgarmın yırak yollarga Kişi yanıma tungu olayım şanıma Siyam barımı seni mehebbetim tinimle Kişi yanıma tungu olayım şanıma Siyam seni Kişi yanıma tungu olayım şanıma Siyam barımı seni mehebbetim tinimle Kişi yanıma tungu olayım şanıma Siyam Ali oh yeah oh 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 Ali oh yeah oh 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 hey oh Kil sensin kil Sensiz yüzde yaşay olmayayım men Kil sensin kil Sensiz yüzde yaşay olmayayım men Сингина дип аталган клибының төп фигурасы Лилия Гимадинова ял көннәрен гаиләсе белән үткәрә. Көндүзләрен күңел ачу үзәкләренә кибетләргә йөри, ә инде кичләрен тәмле ризыклар пешереп гаиләмне һәм кунакка килгән якыннарымны сыйлыйм ди ул. Әгәр ял көне берәрсенең йортыннан тәмле пешеп килгән ризык исе килсә, кирип карагыз әле. Ул кунакчыл Лилия Гимадинова булырга мөмкин. Sen gene beni anlıyorsun, ömrün bağışlıyorsun. Bassa sağış gözlerimini, bir şılavuk başlıyorsun. Sen gene beni anlıyorsun, durmuşumnu jaylıyorsun. Elle qaylardan sizesin, ko'nglimning qayg'usin. Yotlarga da birimiz
Атналык топ клип хит парадындагы урыннарны сезнең ни барысы бер тавышыгыз хәл итәргә мөмкин. Бу турыда сез яхшы беләсез. Ә инде лидерлар арасындагы көрәш һәр вакыттагыча киеренке. Менә бу атнада кем җиңде микән соң? Инде ниһаять ул клипны да игълан итәр вакыт килеп җитте. Әткәй-әнкәй клибындагы яшь йолдыз Лия Шамсина ял көне беренче чиратта йокымны тыйдырга тырышам ди. Шулай ул әбисе һәм бабасы янына авылга кайта. Ял көннәре тагы бер яраткан шөгыле ул да булса кәрәзле телефонына видеолар төшерү. Аның ул видеоларын әллә ничә мәртәбә инесе Маратик карый икән. Чөнки Маратик апасының фанатигы. Апасы Лия үзе дә бит клипчиклар төшерә. Ялларны тагы да 1 сәгатькә якынайтып, бүгенгә топ клип хит парады тәмам. Ошаткан клипларыгызга тавыш биреп, аларны беренчелеккә күтәрү сезнең кулларда. Тавыш юллауның 2 ысулы бар. Беренчесе SMS аша 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап клипның кодын язып, икенчесе tmtv.online.ru сайтында. Сезнең белән булдым мин, Ильяс Газизов. Әйдәгез әле бу ялларны да яхшы һәм күңелле итеп үткәрик. Пока. Син бүтәннәргә һәм үз-үзеңә ошар өчен киенәсең. Син стильле киемнәр сайлыйсың. Синең уйларың, хыялларың артыннан оча. Үз-үзеңә ышанычың артсын дисәң, Санфа кибете синең өчен. Ир-егетләр өчен үз киемнәрнең, аяк киемнәр һәм аксессуарларның киң сайлау мөмкинлеге. Санфа XL 3-нче этаж, модный размер.